ayikho into ebaluleke njengokuthi uma ngabe umlando wakithi kwaZulu khulunywa angadliwa phela amandla amaqhawe bakwethu ahlabana empini nasempini angadliwa. Yabona ilembe liqamanya amalembe ngokukhalipha utekela abafazi bakwaNomgabha babetekela abehlezi emlevini bethi uShaka ibusa ke bankosi kade inyangane zawo nethezeka. Inkomo ekhala emthonjaneni izizwe zonke izizwe kulilizwe udunjwa solingini yazo mancenga zokakhali. Umlilo othathe kaMjokwane kandaba umlilo othatha ubuhanguhangu oshisa ikhove esedlebe. Waye washane isemabedlana. Afusuka madoda inyathi jama ngumkhonto phezulu komzimvuvo namamponda sabo kuyehlela. Ulisiba ligojela ngalapha kwekandla ligojela njalo luhla madoda. Suka ukhebe ngubona ukehla kwengamangcengeza. Bafowethu leyo nsizwa leyo yabona mangisuke ngikhuluma ngelembe mina ngivele kuhle embane luthi ngoba ngisuke ngikhuluma ngeqhawe kuzimalanga madoda yayisencane ngeminyaka yahlala ehlaleni neminyaka yo28 base beyibulala kabafowabo ineminyaka nje u40 semncane kakhulu unodume ehlezi kaMenzi ukhula isazokwenza kuningi ayisazokwenza ngoba uqondo wakhe wawujulile kakhulu. Ilembe hayi ngoba lahlukumeza abantu uyawuzwa abantu abangawazi umlando bexoxa ngathi uShaka wayehlukumeza abantu cha. Ilembe laline vision yokuthi isizwe asibe sodwa asikwazi ukuthi sikhuluma ulimi olufanayo sibuswe ngamakhosi ahlukahlukene ngoba mhla kufika izitha zethu singabenguni ziyosinqoba kalula. Wayesethi inkosi ayibe yinye kodwa ke leyo nkosi kuzoba inkosi ehlakaniphile enamandla. Onenkinga nalokho asho. Lalimla ngalokho nje ilembe. Lithi onenkinga asho. Kuphela. Amakhosi amaningi ilembe alilwanga nawo. Cha, ngoba bawuthanda umqondo welembe ukuthi asihlanganeni sibe into eyodwa. Kodwa yinye inkosi ile enamandla. Yimi ke lo kusho yena. Athi mawukuthi uyangiphikisa nginamandla, shono phisela phela sihlangane. Kubonakala ukuthi ubani inkunzi. Wayisho njalo umfoka senza ngakhona. Awusuka madoda. Mawunenkinga shono bese siyadibana. Kubonakala ukuthi ubani inkunzi. Yimo namandla, yimo uzonibusa nina nizoba ngamaduna ami ngaphansi kobukhosi bami. Usho mawunenkinga. Wayisho njalo umfoka Shaka senza ngakhona. Hayi ngoba ihlukumeza abantu. Wayebumba isizwe sodwa ukuze makufika izitha ngoba abelungu ilembe lalibezwe ngenkosi uDingiswayo kaJobe wakwaMthethwa ukuthi kunabantu okuthiwa ngabelungu abamhlophe. Kunabantu abamhlophe abanamandla abakwazi ukubulala impilo lapha kude. Wathi lesa sizwe siyoba inkinga ngokuhamba kwesikhathi. Kufanele sisifice siyinto eyodwa ukuze sikwazi ukumelana naso. Yayimhlupha ke leyo nto lapha enhloko ekhanda lakhe unodume ehlezi kaMenzi ukuthi laba bantu bazofika. Nangempela belungu bafika ngo1824 kwaZulu sekubusa yena uShaka kasenza ngakhona. Wathi awunahaba laba bantu. Inkosi uDingiswayo yayingitshela ngabo. Wayebabona sezidingisweni yena. Ngoba wabuya nesibhamu. Wabuye egibela ihashi. Inkosi uDingiswayo beqala ngabe enguni ukubona ihashi. Baqala ukulibona ngenkosi uDingiswayo. So ke ilembe ngokuhlakanipha kwalo nanokuthi inkosi uDingiswayo yasuke yabulawa kabuhlungu. Kanti yabona babezoyenza kamnandi lento bebambisene. Kodwa ngasizogxila lapho. So ke amakhosi amaningi awalwanga ke. Yabona nje inkosi yakwaZungu nje uyiyona eyathela kuqala kwaZulu yathi hawu indaba ezetha khululeka mina ngikhona. Amabutho ami ngwafaka ngaphansi kwawakho asibangene. Usho inkosi yakwaZungu lapha kithi khokho wami lapha emahlabathini usuka nangempela kwaba kanjalo. So amakhosi amaningi isizwe sakwaZulu esasilwa nawo ingoba egoloza engazwani nokuthi angene ngaphansi kombuso welembe. Bese ke ilembe lithi okay phisa la ke ndoda ngiyeza la lingajumani futhi ilembe cha la lingabangeni lingomnyama lutho la lithumela nje isigijima ukuthi hayi ngoba ke wena awuyizwa lento engishoyo phisela makuthiwa phisela ke kwaZulu usuke kusho ukuthi ihloma hlala phe kwezikhala ngiyeza lalisho nje kanje ilembe. Awu bese ifika umthakathi wendaba namabutho akhe ayeqeqeshiwe. Abashanele ke lo wayegoloza bese ebulawa ke. Athatha indodana yakhe ayibeke esihlalweni. La lenza njalo nje ilembe. La lifike likubulale bese lithatha indodana yakho liyibeke esihlalweni. Iyona ke sizobusa ngaphansi kwalo. Ngoba wena ubogoloza bese kuyolo samadada.
yabo. So ke impi yamandwandwe ithe ingakadibani amabutho elemba ihlezi phezulu egqumeni lakwagqoki amandwandwe lapha ngaphesheya ngoba phela impi yayingamani idibanilwe nje cha yayike ifika ihlale nje insukwana impela ibhekene nansi enye ngaphesheya nansi enye kubukwana nje kungakaliwa yabo uthi mhlawumbe kuzophela noma insuku ezimbili noma ezintathu zisabukana nje ngenkathi ilele ezinye insizwe ezinye ayilele igadile ibhekile yabo kuze kungabikho uzojuma omunye bathi yathumisa ixoxo impi ukuthi izodibana kanjani akwasukuma inkuzimana ngumanyusi kaDlekezele waseMambatheni eqhawe eyayibuthwe ebuthweni lezinyusi bathi umanyusi watshela inkosi uShaka wathi hayi mina ndaba ezithi ngizohlabana kuqala mangabe sesibhekene namandwandwe yimi ozohlabana kuqala hawu lithi ilembo yebo na athi ngizohlabana kuqala impela hayi lathi maliphuma ilanga ngelanga impi yabambana ngalo laselisha ilembe limkhumbuza lathi awu emfo kaDlekezele uthe wena uyohlabana kuqala uma ngabe sesibhekene namandwandwe nanka phela awubathi umthakathi wendaba wasesukuma umanyusi lensizwe bathi yayinomzimba isiduhla yabona nje mangibuka lensizwe angakithi kwaNongoma eshaya induku ewumkhephehlelo uthi uShalbedi uShalbedi mfoka mthetho yabona le yansizwa uShalbedi ngingayifanisa nomanyusi ngoba uyibona yalo umthakathi wendaba kuthi nomzimba wayenjalo kumanyusi bathi wasukuma wasegiya umfoka mbatha wagiya waqonda kuwo ngqo amandwandwe wayisema lapha ezantsi wasebachapha ngenhlamba ngoba inhlamba ke kwaZulu kwakuyindlela nje yokukhuluma shiya manje ngoba sesiyambabaza umuntu mesuke ethuka kwaZulu kwakuyindlela yokukhuluma nje ukuthuka inhlamba yabasho ngenhlamba babiza ngaphansi kwedwaba zonina abatsheli ba amagwala ngeke bayenze lutho yona yathi uma ukuthi bayazethemba yabakhipha insizwe yodwa manje ibhekane naye thuthela amandwandwe avutha athuthela amandwandwe aganunu wabo base kuphuma basekhishwa ke insizwe yodwa yamandwandwe kwathiwa ayibhekane yaphuma iqhasha ngenxa yokuthi ayithuthela iganunu wabo uthi awunanga ukuthunaka usithukwa umuntu amandwandwe ke indlela ayelwa ngayo ayingafane naleya kwaZulu ngoba ilembe lento yokuciba umkhonto la selivalile babephatha umkhonto omfishane iqwa amandwandwe ayiciba ngemkhonto yaphuma lensizwa yasho imciba yathi yamciba avike umanyusi ithi yamciba vika umanyusi ithi yamciba vika umanyusi wasevuka la eduze kwayo wasewufaka umkhonto ofaka enhlizweni wayithela phansi wasedlala ageye umthakathi wendaba zamushe imazi ukuthi wahla yaphinda futhi ngenhlamba yathi makusekhona omunye oyizayo akeso kube kwakuyimanje ayothi next thiwa yaphuma insizwe yesibili yamandwandwe yathi yamhlanga umkhonto imciba yathi yamhlanga umkhonto wayichiliza nje umkhonto wayichiliza wayifika wavuka kuyo phaqa wayithela phansi wasedlala mfoka mbatha useyise2 waphinde wabaphinda futhi ngenhlamba wathi namanje ngisamile ngumfoka mbatha oyiswaya kese futhi yabasho ngaphansi kweyidwaba zonina abasho ngaphansi kweyidwaba zonina amandwandwe akhipha enye insizwa lensizwa yesithathu yabonda angingacibi manje njengalabo abanye asebebulewe angimqonde ngqo yamqonda ngqo kwasho ukuthi lo uqeqeshiwe ngokuthi kuliwa kanjani ngumkhonto uma ulwa nomuntu mahlanze ungamcibi yamthela phansi athi umthela phansi idlala aseyimemeza nodumo ehlezi kamezi uthi buya manje mfoka Dlekezele uqedile buya bathi yabuya inkunzimalanga yagiya lapha kuthiwa kahlekanga kanje uShaka kasenza ngakhona kuthiwa waphela insini ngoba uShaka wayethanda ukuhleka lento esibona ingafeza kule midlalo esokuthinta ilembe emini ngiphatha kabi ilembe kuthiwa likuthanda ukuhleka lithanda amancoko yebo lali umuntu onolaka onenhliziyo encane kodwa lalithanda ukuhleka liwumuntu wamancoko thwala phela insini lapho lihlekiswa indlela umanyusi ahlabene ngayo egwaza lezi insizwe ezintathu zamandwandwe amandwandwe wasathuthele ngalowo mzuzu kodwa manje ngoba impi ayikadibana kashiye ukuthi phezukwabo athula amabutho alindile ngoba phela insizwe zaziqala zazi idiscipline ongamani ufuhleleke nje ayephakwa amabutho kuthiwa kusukume ubani manje kusukume ibutho elukuthi kusukume ibutho elukuthi njalo hayi nangempela ke umanyusi wahlabana kuqala empini yamandwandwe namaZulu kwagqoka
wahlabana kuqala umfo waseMbambatheni, wahlabana kuqala uManyosi. Siyacela into enjengalezi manje ezimidlalo ekhuluma ngomlando zivezeni, angadliwa amandla amaqhawe, angadliwa amandla einsizwa bafowethu ezakha lelizwe, ngoba makukhulunywa ngoShaka kaSenza ngakhona kalakhanga yedwiswa wayenehonga zeinsizwa. Untshiphi kaShangane wakwamthethwa amadoda izilwane, umgubhuzo ovela entabeni. Yabona izilwane oZulu kaNogandaya, insizwa kwakwaziwa ukuthi empini ayihlehli singamane zife. Kodwa mase kuvezwa imidlalo kamabona kude asibaboni laba bantu, azivezwa lezi ibongo, aziqhakanjiswa lezi insizwa. Siyacela bafowethu, uyabona nje makuvezwa impi yamandwandwe namaZulu bekufanele sisibone lesi sigameko, ngoba isigameko esikhulu kwaZulu nasesizweni saseMambatheni, isigameko esikhulu ukuthi ukhokho wabo wahlabana kuqala uyena wahla insizwa zamandwandwe eziwu3 wayithela phansi ingakadibani impi, wahlabana kuqala uManyosi. Yena lo kuthiwa sobohla Manyosi namhlanje makusho njalo kushiwo isakha kuthiwa sobohla Manyosi, kutshela umuntu osuke edakwa kusude kuthiwa siyobohla Manyosi. Kuthiwa kwasho inkosi uDingane ngenkathi uManyosi eseyihlubukile esehamba noMpande, umntwana uMpande engakabi inkosi. Wathi uDingane, hawu Manyosi, lo ebengikade ngimhlabela imbuzi ayihledwa ayiqede fu amboze ngokuhamba lotshwala ngaphezulu sengihlubukile namhlanje. Athi hawu leso sisu leso sikhulu nje kodwa siyobohla leso sisu weManyosi, siyobohla Manyosi. Yaqala lapho leso sakha, siqala ngaleyo nsizwa leyo okuyiyona eyahlabana kuqala amandwandwe uma ngabe bhekene noZulu empini yabo yokuqala yakwaGqokhi, ngoba zabantathu izimpi zamandwandwe elwa noZulu. Ahlulwa amandwandwe kuzo zontathu lezo zimpi. Awehlula uShaka kaSenza ngakhona 3 izimpi zintathu wawehlula kuzo zonke uNodumo ehlezi kaMenzi. Yabona, siyacela ayivezwe izinto, igameko zonke ezidumile zomlando ayivezwe, nezamaqhawe zivezwe. Kungabi sengathi uShaka wayela yedwa nje, wayinhlwa nje lutho, wayekaqweza insizwa. Yebo zayiqeqeshwe nguye lezi insizwa, ayifundiswa nguye ukuthi kufanele kuliwe kanjani, zafundiswa kuye, kodwa zaba zihonga zeinsizwa. Ngena beNdlovu angibambe la ngomakata zedodla ngoba edledolo bengikha phezulu nje, ngiyabuya